aprangsi kadokoi pansame kardom pajir lo Assam Assembly long session dobam lo nalitum kadokoi same chini lo labenke non MLA kimi kedam tangke CM lo tuliram ronghang alangli article 244A APUTHAK da paklang don lo kopi pot si Karbi long long arlo song ki ong red lo aprang lom kopi pot si munitum aprang kedam nang red lo plutang te bangso article 244A mate autonomous state ajoini si apran samedam lo arlo song samenang klang lo lahai alam alang li paklang dun lo pen atom ke alang li phan kachuro tom si ki ong lo bangso APUTHAK ke labenge adhek tumang ke next MEC election aphan si alang li ke bangso lama ke ningje chot gotum samedolo ajale Chethan sami ri tumang kachuro si kenang sot next MEC aphan punon mate kali punon ajale Chethan sami hadak bangke alang li RD dojot pensi alang li bangke paklang dun lo labenge alang li jong si paklang dun de pulutang de kadokobe hadak amunit tum same chini ne deji labenge rada tum an same chini ne deji non ke alang li pensi bangso APUTHAK paklang punon labenge news media state level punon national level punon bangso lamang ke chini pon lo labenge puthot BJP tum jakong kimi kelong thupen alang li tum kachichagate mate MLA election aprang CM Himanta Biswa Sharma alang li ningje pono alang li tum high dead lo purutang te chiklo John Thom aphi bangke UCC bangke pachun poplo la bangke ahok hak alang tum bangso APUTHAK chingwai chingsai lo adhek tum bangke opposition tum bangke arjupon lo copy policy 6 schedule area bangke bangso UCC aron bangke parlupon peder lo bangso APUTHAK ilitum MLA tuliram ronghang alang li stame klar dak pen pachini pon lo kopi porsi nilitum phan nang parlu pon pidet ma labeng kopi porsi nang parlu un idet ma pu bangso alam stame kapre MLA mate opposition party MLA to masame pachini pon sidul tribal hokolor kare rehai di ase tate apnaloke sabo lagibo je clause 25 of article 366 read with article 342 of the Constitution of India and the persons and group of the persons whose the customary rights are protected under part 21 of the Constitution of India. Gute Constitution e amak koise amar nijor law banabo pare gutike odhoykom hodoy Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Dangoriya amar 6 siduriya karone jitu amak rehai dia karone moi 6 sidur jiman gini tribals rajor hoi moi tekhedok antorik dhonnobad disu nalitum same chini lo ilitum customary law sitame do lesi 6 schedule area lo blutang de ilitum methang stame aron che selam lo marriage ponon labengke longlia APUTHAK ponon marriage pulutang te pangri pangdon phanlo pangri pangdon nangji kopi ko sonma aron habang ilitum methang stame do ke do tang stame do lesi hala support bangke ilitum bangke che pawirun e la solam stame paklang ponlo lesi non mat ke bangso UCC bill bangke paspon Etlo do thulang implementation ji phan bangke eldom governor approval same kenang sot laben ke India president approval same kenang sot la kadok betang lablo plutang te bangso aron bangke all Assam sitamela 6 schedule area phan bangke kali all Assam si bangso aron bangke parlopon po lasi pena do bangke Mesen pugi pu tum semidolo pena do bangke hingnudak pugi putum semidolo adhek dhorom dum phan asabo kasik sakdoji puka ningji semidolo asi ahok ha kasik sakdoji ma nari tum kopila ke matha comments speak tha labenge kopi pilo bangso UCC bill along aron kedo hala bangso APUTHAK isi ni tum Chethana ma number 1 mangke ban on polygamy pulotang te inut amunit aro soponon pinso ponon achor bahani bang thom abad di inut pen abad alang tum jong si ended mate dodet pulutang te hala bangke chokchilo lasi inut apinso pulutang te achor ke inut benang po apiso ke inut benang po jongsi ka prek NG pulutang te la ban phan ma ke divorce wek nang po mate chikak wek nang po hala bangso ka chikak stame registration claim wek nang ji registration la sabang claim wek nang ji divorce a registration ba lasi nalitum kopitong ke ma thane bangso aron mangke Mesen ma pusi ke ma tha athe nalitum sambe thek ponong ji de apiso dokok stame bangso pinso bang konani korjang pan sami chingki tunji nani en kokji bani bang thom ended lason stame dodo
stame ili tumhan bagi effect ya bilo siksidul area pina ke Karbi long hala bagi effect ya bilo stame isige ke akimi ma pusini lagi mathadam ate arna maron bin stame inut amunit ke inut veji sitame muslim tumhan ili tum lang dam lo plotang te alang itum ke kroidam ke syariat lo hala bangso syariat lo long alang itum aron long bangke bang pli bangke en long bang pli an alang itum ke arso bangke en pon long asipenan bangke effect ke wang ji bangke la muslim tum han bangke effect dolo la bangke nili jungjung ke matha ke alang itum masik ke target mapu athe alang itum inut pen abat si apiso ke do laben ke alang itu population bangke chan piklo nani tum chini ta ji aprang ke pirthe dang pen population ke ong nai adet mata country ke kona do pulutang te China puji sita me non bangke India si top dam chuilo pirthe thak pen monit ke ong nai population ke ong nai ke India pinaklo isi alamang ilitum confuse nang ne ilitum pangri pangdon hud bangke ilitum met hanga dhorom kopima Hindu protang de Hindu aron siklemun po pangri pangdon hud bangke jong si Christian protang de Christian ko son si ke pangri ke pangdon mahara soteng siklepon po sita me registration bangke civil law busipu ponlo kado kobe adhorom atumpan an sita me labangke registration bangke klepon wek nang po labang ini tum lang nam lo plotang de lagi si legally registration bang lo legally si tum claim pon ang po hala ana maron lo la pirthe aron bang si legally bang ke registration claim pon ang po lalo laben ke marriage di pangri pangdon bang so marriage registration claim pon ang ko ka the bang ke prejam do tha ji sitame nali tum thek ponong ji arta ki jum tum sitame piso ke en laben ke penan ke do below 18 years ningkan krener kepen aber tum stame penando po alu soen po lapen ke cho claim cho dam tek thi po alu tuma family mang sungkrung po son dokok ti lahai ke pa wirji aphansi alang itu mangke bangso registration make compulsory claim pon wek nang po lasi dax stame isi mesen athe tum khailong stame di la bangso problem jungjung lang do protang te arta ki jum tum stame chen si do pik lasi hala mangke mesen lo arta ki jum ma मुझे आटा की दो टांग मा हाला बंग के पंग ठेक जोई के पो बांगसो registration हो सिका तो कोबे reality बंग के चिनी पन लापो लसी इसी बंग के लालो इसी आरोन दो तुलांग registration of live in relationship पो हाला बंग स्टा में इसी वे लो सॉर्डो तुम्हारे पाजोक जी फन लो नाली तुम सब ठेक पनों जी आलानी तुम दे penanso kali lang pangri pangdon asai claim clip pin lang same dora pet la son do ningi che dog ningi che hang pu pen dora pet po same ala tum bangke pangri pangdon asai ke claim cle lang same api bangke kopi lo alang tum ning che dog son si chitin po ki jut si bangke di alu sopan bangke chong thui de di bin so tum same alu sopan bang chong thui de po ha ka prek phana ning dog rong pa ka prek phan pon rong di la bing hala alu so bangke no hok pin la son si tam do do la si lahai sitame swallow to my see protection ki pg phanola live in relationship bangke ning che doglo ala tum dora pet po la pangri pangnon na sage claim class same dora pet ji pulotang te hala sitame registration mangi claim ponang po lalo pulotang te approve ke dokok palang tum relationship ke hok hak dolu ala tum dora pet lo pola bang so approve bang ke dokok pola si mojong si la swallow supan chong thui de lo pulotang te legal action same en ponong po bang so pin so phan si bang so live in relationship ala so registration same ke claim ke nang so sitame critics atomate opposition to mangka ningje da mangala so na copy porsi sarkar to monitor private life long le kache jogdun re nang pablo equal property rights for women hala sitame dolang panela api apotum akhi sitame itom non lang nam elo protang te pinso tum si ke longji rights do chot lason si itom ke matha thala pe ke lason si ke claim pon hala arlo so phan ma ge di itom karbi to ben birthday sitame aka prega khai tom bangela pangri pangdon hut kupi ma kon si lodun ma la cholo ka prega son ki pipon be longle phelang pendang ro ki pipe la peng itom same lason si ke do same non ma ge la bang so UCC a bill along ma ke sardo punon pinso punon hai kadokobe property rights bang ke isibet po equal po pinso kon magalong ar su sitame lan ki longji rights dolo non ha jong alam ritom ke klang sitame thek bonong lo alang li men bang ne li parno pon pelo nalitom same chini lo de hem siang bong alang li me thang jir phan same apran char modet kopi polo brotang te alang li bang ke matha ke ne li ke pinso ne li sikado go we a property same long lap nang po hala ke arlo so hala ke thang same ajar same long le denanji
la son ke matha dam do sitame non la son aron man ke long le po ka pre ga dim man ke ilidom sik sijol ke to ex non mat ke thala velang mu prang ke bang jila arni bang chini de lo same aka prek all assam long sitame bangsa puthak equal rights bang ke women tum phan same mare so alu tum same long vek po lai ka do ko alami tum ke chethana ke si bangso UCC bill bang ke mesen son silidom thek monong lo same ka do ko mat ke me lab ki kali ajara ron ne bang sitame akimi ason sitame do laben ke king no son sitame do la so posi penan opposition party mate adhik tum bang ning je pon lo ke Dhorom Dhamphan, Prejam Dhorom Dhamphan Kasik Sakdo Jipla, Article 25 long halas bang so aron same rodan de det popusipulat. Ate bang so Article 25 along getok damang ke methang adhorom aron kupima hala bang ke klempon long laben ke hala so dhorom long di itu bilang namang la Muslim tu syariat lo long kupima ketok hala so aron ateng ke ceklem long lason lo sitame non bang ke hala bang ke long li det po lason si kapre dhorom tum same amethang aron do thai ji laso bolsi lahai rules ke wan ke lage dhorom nat same si kate kub dukok po dhorom tum amethang dhorom tum ke kroi je par same si akisung dukok po polo lage si adhorom mate hindu adhorom pa influence ji phano mate hindu adhorom aphan si priority the important pirong apolo pokaning je tum same dol me hino bangel tum phana por si jang than po jongsi pena update dol protan tum puthot Chethan thunang eletum thihek men puthot eletum Karbi long politics subtak same Chethana mang non he jong isia video nal tum same thek ponong lo hamren APHLC tumalo ai dom Angtong Engti Angtong Engti Aphan mang ke hada ke chak che pulo mate ki pudam ji bang la son non ke bang GME suit ke lang li phan ticket pinang ni poteng lo ni lika chinia tengmen pulo tang te ai dom puthot kedam tang same ala tum lam che pangjar la puthot non same che pangjar thulo social media lo nili jongjong ke matha bang ala tum jongsi party mesen ang ji purutang te social media long che paklang te da chok ala tum ang bong chingki che than palam so join non atum APHLC dat nama ala tum chingwai pami non che pakeng non copy post alang li phan pinang ji ma copy post pidang ne ma ala tum social media long di news media hang ting ai tang ne la bang so ala mi pachun ji pan ke bade a kha Angtong Engti Aphan nang ni phan mang ke da ke adima we puning ji system ala tum che than jo system e chok same non ke party je paing no son siman de lo nal tum copy lo ke matha bang so btha comment speak tha Karbi atum penan ke APHLC tum se me a chance pe lo ke ram tang MP election hori tum thek ponong lo long kwa ne constituency ke hai pon de lo long sir cap ne long cap ne ting ni bu plus me penan adim ke hai pon lo same ilitum la MLA election a prang thek ponong lo ang tumang bong lam se me chipang jar pik lo nal tum samyang ton me chini lo ko pipi lam se lang tum chipang jar ma ke ticket ka chithi ben dang lok lo amar si non a result bang litum thek ponong lo la support bang ni li jong nam de same asabo ke la support ta do thai ji e tum matha da me result bang ke awi pin hala MP election hol kwan se lang tum kilong ma la so teng mang ke non ma ke awi thu pin amar si APHLC arat na mang se ning ki bise me do lo ke MP election hut ke pin an ke le do non ma ke awi thu pin MEC ke le question se ke haidun papu labang so ke matha ki sung se me do lo athe hello pik na BJP tum long ke chepodun de bang hello pik la stame non jo lang sinang al tumang bong lam cheng Etlo song si tum thek ponong lo la so si di party long komama ke the central committee tum ala tum lang dun pa mineng ji la bang ke jong si party mesen ang ji protang te non ala tum bang social media lo more news media long bang salam ke paklang ke la ke isi alang ni tum met hang si anong chi pa juno chol la ke tek long ben seme rat tum mang ke sianing ki video ji la bang 100% klada kalam no ala ni tum je paking je phana la ni tum chingki Chethan bon lo chingki Chethan de la PC bang salam ke klang lo ala tum chichin lo ke dam tang ke chok che di congressman same alliance do pon ko lo adhik tum maning hang lo adhik tum maning hang lo same alliance ki do pon de lo isi bang ke lo bang ke ticket ka chithi alang tum ang bong ka chitur tap ka chitur mane e keng men ki tur mang kali lo ala tum party pen di short plot ho kona ne party dun joi tho hai tum arjulong piglo stame non ma galang tum che paking popusi ala tum same chingki Chethan pon lo wai phit stame non ma ge jo bang salam tang det me sia lam stame klang phit si lai kadu ko be check and balance ke do kenang so jong CC party me senang ji pro tang te non arleng jum hek pen stame ala tum ning isi we do tek te pro tang te arleng ki ong ote ala tum na jong si supporter do piglo pro tang te ko son si ning isi we me kadu ko be ke do thek po
ning si do nang ji babang ini tum ning je bom lo APHLC tum ta ning je thai ji ning si pet ben do nang sistame ala tum me thang ta ning si pet ben do tek thep lo tang te koson si kado ka we rat phan ning si pet ben ke on thek lo the ta na question dola je chepakeng sero ni kado ka we sabe la opposition party banging tankring je high non ing tankring nang po la lo blo tang te isia det po no isia long rip non check and balance ke dopo lapen khalak ruling party tum same jakong ke do tum same asab ke phari dopo ki claim je son an same claim pon pami po pothot chorong rang ka pre video lo no me thang me card